makiaria riria marakitie misuma ya gusaka ya gikuo kia kiriga kia Albert Ojwang tauni ya Embu. Arimu KUPPET ni morotete kamiti ya wandikani wa arimu TSC ni undu wa gukirira kuragwo kwa mwarimu Ojwang uria kurekwirwa akwirire mokorima mavitha borithi. Matongoretu ni mwikaririgetu wa KUPPET Jacob Karora maugite kamiti ya TSC bati gukorwa muvariri wa mbere wa kurira kivoto kuonekana kwi mwarimu Ojwang. Tutira mama na turenda twirwe kiria giatumire mwarimu wetu ocwa ni ngari kuria Homa Bay athiewe nake muthenya wa Jumapili na Jumatatu agekorwa ndaivo ni mutigaire. Magikanyagiriria temaineinwa wanakana kwenderio guoya ni mundu wa guonthe arimu acio ni mebitite kururungana nginya riria andu aria maregwatanithua na gikuo kia Ojwang makangethanirwa na ukiwatho. Ni kiriro kwi arimu a Embu na nginya kwi arimu a Kenya ugwikarie tondu wa Albert ndae na undu wira wako wa kuthomithia gukuchira gimbe na gukorwa iro monde rugwi ciana iria arathomithagia. Ciana icio itigetwe na kiriro, mutumia wake ina kiriro, Kenya ina kiriro, arimu maina kiriro, na turauga musuma uyu no akuririkana maisha ma Albert Ojwang na tukira thirikari ni turenda twirwe uguo uria wauragire Albert. KUPPET power, KUPPET power. Makendekithia munini wa Inspector General wa borithi Eliud Lagat kwiruta wabici nginya riria uthuthuria wa gikuo kia Ojwang ukarikana kivoto kuonekana. We are here not just to light candles, but we need a frame of truth that will not be extinguished until justice is served to Albert Ojwang. We cannot and we will not remain silent in the face of such a heinous act. Kavindari wa kau arimu acio ni mosete mweke wa gusukuma thirikari ukinyaniria wigusano wa nyongera ya misara kwi arimu. Tukira thirikari ni turenda twirwe uguo uria wauragire Albert. KUPPET power, KUPPET power. Vanduri va Kameme TV ni kaunti ya Embu ni Mbita Dennis Fun.